that makes you happy. Intezo. Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi futhi kule channel ehamba phambili kezo mina kuveze ngithuthi ungakho malo bathi ilasbona amagumede mhlambe emangabe usemusha ngiphinde ngikhumbuze futhi ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu zibambane phansi inkakha zomculo kamaskandi ukhuzana umfoka mpongose kanjalo futhi nensizwa uDSD uqoko lidlela imbongolo ekwabo kamadladla lapha nabathumbuzana zamasela ezanda ngomgonyathi insizwa ke yale phansi insizwa nje engathi zale phansi enkandla ezihlukane ngegodi ekodwa ezizwa kakhulu endimeni omculo kamaskandi kuzwa ngomuva nje ukuthi insizwa lapha nekade ibungaza usuku lwayo lokuzala kunesithombe uDSD afika wasinameka lapha ekhasini lakhe kuFacebook wasesifisela lapha usuku lokuzala kuphela ke isikhathi esingakanani yaqhamuka yakukhuba iyasenkandla emathola mpunga kwesikampunga sisigodi ukhuzani umfoka mpungose wafika impela wafaka icomment ethandwe ngabantu abaningi lapha ufika uyasibhalela njizwa ukuthi hayi bandla kwipost ekade ifaka uDSD ethi happy birthday to myself lapha ke ngithe mase ngibona iphinde yabuya lapha insizwa uDSD yathi yona fuseki iphendula lapha kwicomment ekade ibhale lapha insizwa ukhuzana umfoka mposa ngibese ngibona ke ama comment amaningi impela bekade ngenele athelekile kule comment ebekade ifaka ukhuzana umfoka mpongo sechaza khona ukuthi abanye bathi ukhuzani uyaphapha abanye bathi lapha ukhuzani unabalandeli abaningi lapha mangabe commentile ucomment lapha kakhulu kuyo post kwi-comment kakhuzani ukudlula lapha ne-original post mina ke angazi ukuthi luthino lwakho uva ngalolu daba oluthinta lapha ukhuzani kanjalo nensizwa uDSD lapha nokuthi mhlambe ke engabe mhlambe ukungazwani kabo kuhambe kuze kufike impela ezingeni okungelona njengoba sibona lapha sebaphendulana lapha ngama post ku Facebook mina ke sengibeka indlebe khona lapha ngifuna ke ukuzuzula uvo lwakho ngaleka lokho ke sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyakuthembisa futhi ukuthi ngiyabuya kwivideo elandelayo kwakho subscribe bese ngilandela ku Facebook @radio nkezo nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.